بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الإمام البربهاري رحمه الله تعالى شرح السنة كيونو عقيدة فتوغ ميادوغ فلاولوغ ورب بڑا ورب مهم و اساسی واقعہ الامام البربهاري رحمه الله ونی بیان کو دے بف هذا میگه کورین وس مفتوگا بدعاگ واقعہ بدعاگ اہودورنگ واقعہ ور بڑا ور تفصیل کو نادے نمس میادوگا می فلاولوگا e bid'age usultaka adi bid'a ufedifa bid'age ufedifa gofita wani bayan ko debaf egoton qala al muallif rahimahullah ta'ala wa'lam anna usul al bid'i arba'atu abwab al muallif rahimahullah ta'ala vidamani dannashe bid'age usuluta hatareke أن أصول البدع أربعة أبواب بدعة أصول تك بهجمني هاتر بابكش يتشعب من هذه الأربعة 72 هوا مي هاترك ترين هوانا سجتون توجه هديها ده غوفي فلاي يتشعب من هذه الأربعة 72 هوا بيان قرآن هتر وصول کے تیرے حدیاں دے بیان حوانفسو کے لمبوما لمبی دین دوکو لفوا حدیاں دے جماعت حدیاں دے فکرہ ممیہم بہگن دے ثم يصير كل واحد من البدع يتعشب حتى تصير كلها إلى 2800 كلها ضلالة هذه أهريا كم بني این قوم میں بدعاکم گوفی فلا اہریا اچ دہاس استے کے ہمیں دے اے می بیان کرا بدعاگ ہتر اصول کے ترے ہدیہ دے گوفی فلا اے ہدیہ دے گوفی اترو بیاتا افدیگن اس دہاس استے کے ہمیں بدعاگ جماعت تن افدیگن دے كلها في النار الا واحدة اے ہریا جماعت کے بس اے نرکا وام بايك نركمنت ورين ان جماعت فيما ام جماعتك ما كهر من حقيقتك مهم ام بدالون وهو من آمن بما في هذا الكتاب اي مفوت اشاره كرمني كيرت قرآن مفوتك ما كانكمك مچان ایمان وا مستكن كيرت قرآن ایمان وا مستكن اي نركان نجاكور و مستكن نكي واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك انك هيتوغا افس شك وهم نتي افتوغا ما كان انك هيتوغا دين عقيده کے گتوغا قبول کو فهو صاحب سنت نفذ ميكي سنت کے صاحب کے سنت کے اهل وريك وهو الناجي افد ميكي اي نجاوگن با ميكي نركا متكوربه نبيكي ان شاء الله همما الامام البربهاري رحمه الله متاغا اشاره قرباني بدعاگ اصل تکو کے ترگا ہمننی ہتر اساس کے اے ہتر اساس کے تیریں ایتا باور بای افدیگن میاننی එම ෆොට්ටමකමක දන්නවාලම් බේනෝනේ මිතාග බිදාය අබදු කියමු දායින්දුක ඒ බිදායක වාක මේ කුරින්වස් අලුකඬ වානේ බයන් කො දීෆා රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරානේ මන් අහ්දත ෆී අම්රිනා හාදා මා ලයිස මින්හු ෆහුව රද්ද් තිමන් කදෆානුගේ මේ ගෙන්නේ දීනුගේ තරේ ගන්න එක්කම මේ දීන ඉතුරු කොෆිනම එකම්බණි රද්දු කරවිගෙන්බේ ඒනාගේ මච්ච රද්දු කරගෙන වාකමක ඒ දීනුගේ තරෙන් හිමනේ කමෙන්ට් උනේ බෑ රිවායත් ඔගවේ මන් ආමිල ආමල ලයිස අලයිහි අම්රුනා ෆහුව රද්ද් මේ දීනුගේ නෙන් අමලෙන් කොෆි මීහාගේ මච්චන්ගේ අමල වණි රද්දු කරවිගෙන දීනුගේ නෙක්කම
ඒකමගේ ගොතුකා දෙකකින් අලුකමකන් අදන් කුරාමියහග මච එකන් රද්දුවගෙන් වැදි බයි එහෙ රිවාතෝක අලයිකුම් බිසුන්නති තියබාමිහුන් නම් වනි තිමංකලගේ ෆානුගේ සුන්නයි තිමංකලගේ ෆානුගේ ගොතුකා හිෆෙටුමේ වසුන්නතුල් ඛුලෆා'i රාෂිදීන් අල් මහදියීන් ඛුලෆා රාෂිදුන්ගේ ගොතුකා තියබාමිහුන් හිෆෙටුමේ තිමංකලේ ෆානෆා වඩාන්නමනේ හිදායතුගේ මගුගේ මතික දෙවිතිබේ ඛලීෆාගේ ගොතුකා හිෆෙටුමේ තමස්සකු බිහා ඒ ගොතුකා තියබාමිහුන් හිෆාට්ටාෂ වඅබ්දු අලයිහා බින් නවාජිස් හිෆාට්ටම් බි මින්බරස් බෑන් කොදනි කොලුදතුන් දැන්ගලාගේ හිෆාට්ටා මින්බර එහාවෙස් වරුගදේ දීනුගේ සුන්නත්තවගා හිෆාට්ටම් මේ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඉර්ෂාදෙබනි දෙන් එෆෝගා හදිස් කරන වයියාකුම් ව මුහ්දසාතුල් උමූර් තියබාමිහුන් දීනුගතර ආලං ඉතුරුවේ කංකමා මෙදුගා රක්කාතර වාෂ ෆයින්න කුල්ල මුහ්දසතින් බිදআ කොම්නේ ආකමකි බිදআයකේ وكل بدعة ضلالة أدي كم بدعة مغفرة وكل ضلالة في النار أدي كم مغفرة بني نركاك أبين الله ما كون كبار بين كم ما كون ديا كم كان ناس ما كون ميادن دبني نركاك إفوجا مفتوك شرحها فوزان رحمه الله بيان كروني بدعة ما ليس له دليل من الكتاب والسنة قرآن أدي سنة كا එකමක මච දලීල නෙක්කම අල්ලාහ උත්තමමග ගොතුන් ඒ අලුකමෙක්කමග දෙකකින් එනම් කුරා කමෙව්‍යස් අදි කියා දිකුරව්‍යස් ඒ බිදායක අල්ලාහ සුබ්හානහු වතාලා උත්තමමට්ටක කුරා කමෙ ඒ කුරානුන්න සුන්නතුන් එකම දලීල නුලිබේන මාලොන් මෙන්නක දීනුගේ තෙරේක කංකම නූෆෙද්දෙන එමාග මිතා බයන් කොත් දෙබන අලන මේක මිසාල දන්නවාදන මේක කුරීගාවස් නිවාක්ත තකුරාරෝගේ ඉස්වේ හිඟජ්ජ තගොතුන් වලි වෙරින්න නදුරු බුණුම් නුවත කබුරුගා වලදේෆා ඔන්න මහානයකන් අලුකන් කුරුම් ෆදකංකම් මේ එයා ඛිලාෆුම ඉස්ලාමී توحيدك عقيدة إيجا أصل بناء فكانك إيكم نيادوس إسلامي مجتمع توكا سيدا مهانة نالوكان كورا منغ بتبي غابورتا كاري مهانة نودا إيه بالديفا ما مياه كي بديوريا كاري بس نادر بنا منغ بوله ميكان كم كي إميهم إيكم كورا ميه كوراني دينو إيكم إيكم قبول كوبي එකන් කුනාමේ කුරණේ නදුරු බුණමකි අල්ලාහ් තාලා කුත්තමුගේ මගෙක්කම ගවාතේ එකම මේ දීනුගේ මෙකංකමක මච්ච දලීද නෙක්කංක එහෙමම වර නුබෑ මගුෆරදුම්ගේ මගක වදවිගෙන් බිදන එම්ෆෝක බයන් කරන්නේ බිදා බේගෙන්දනි දෙබයක ඒ බිදා අල් අස්ලියා අස්ලු ඒගේ ජාතුගේ බිදා ඒ දීනුගේ ඒගේ එවස් අස්ලෙන් අසාසෙන් නෙක්කංක दुआ को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरबा नुआ कंका दुआ को अस्हाबु बेकदम कुरबा फनुआ कमे एक माने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमे कुरबी कमा वानम एकमे उंगेनी वटागे 10 कुरबा ने कदे फन गारियोगा तिबे बेकदम एबे बेकदम दुआ को कुरबा फने कंका नीके मिसाल में रबीउल अव्वल 12 फाहा को सोलवा फुल किया वा है මේ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කුරේ කමෙන්නු කුරන් අමුරු කුරේ කමෙ වෙස්නු අසහාබේ කදුන් කුරේ කමෙ වෙස්නු තාබියෝයි බේ කදුන් කුරේ කමෙ වෙස්නු කින තාලන් මේ කුරේ කමෙ නෝනේ මේ දන්නවා මේකනේ ඒ ඉස්ලාම් දේනෝගේ මේ හිදායතු ඉල්මරින් ෆත්තෝගේ බයන් කුරවා එබේ බේ කදුන් උංගනේ හේතුදස් කුරවා আদি දෙන් අන්නන් ඔය ජීවිතක වෙසවන්ත රක්කාතේ කම එක බයන් කුරමා මීරි එම්මි මදෙන් ඉතුරු නිය කොයසෙන් ඉතුරු කුරාන එවස් කමෙන් නැති ඒ දුආ කෝ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් නුකුරවා කම ඒ ආලෝකමෙක් කමුග නොත ඒ හේවකමෙක් කමුග ඒ දීනුග තවාබු දිබේ ධර්මය තවාබු දිබේ කමෙක් කමුග කෝ බදන් කුරානම ඒ අස්ලු බිදායි මේක කුරීක දරසේ ගලන ඉෂාරා කුරි ෆදා මුහර්රම් මෝගේ දියමන දුවහු ශියයින් නුකුමේ ගෑග වලින් තලා ගය ਜ਼ඛම් කොන් හදනි හුසයින් ගෙෆාන ශහීදු කොල්ලෙමුණු දිකුරා කුරුමට්ටකේ ඒ ධර්මය සවාබ් ලිබේ කමෙක් කමුග දෙකිනේ
මේ දිනුක ඒක අස්ලෙන් නේ දිනුක මනාකංකං ඒක ජාතුක වෙස් එම්බිම මේ වරුකද මගුෆරදමුගේ වාංගතක මිදන්න අනක මිකංකමකි ආලුගොනමගේ මුත්තමස් වකින් දුරුගවා කංකමන්නුන් ඒ රාජ්‍ය ගවස් මුහර්රම්ගේ දිහවන දවස් කදි දුවහුගේ ගොතුගම්මිගේ කුරින් ෆාහක කුරින් ශියහින්ගේ වරගින කංකම් හුරි අම මුහර්රම් මහා ගොලෙගේ රාජ්‍යග අලොනමෙන් ශියහින් නූමියුම් සුන්නත් ජමාතුගේ මිහුන්න බස් එකයෝකේද මිගෝකේද වකිනුවේ වදගෙන් ඇස බෝරිලා දිවෙහින්ගේ විෂ්ණුම්ගේ තරයවස් අලොන් අපදස් මිකා කොම්බ මාකෙක් ගහම අලොන්ගේ තජරිබන් එච්ච දන්නවාදා ඉව එගොතුම් මිදිය හෆ්තා තරගා ජුවාන කොලවඬා සෝෂල් මීඩියාගේ තරෙන් සුවාල කුරේක මෙ ජුවානගේ සුවාලුම් වගතුම් අලොන්ඩා මුලින් එහෙ මානේ දෙහවකින් දිය ඒ ජුවානගේ සුවාල කි ඉමාම් මහදිය කි කොබෑතෝ මහදී के फाना की फौजमानो का वटा करना वना अदुद वेरी वेरी बिम्मती का अदुद वेरी कमाए को इस्लामी शरीयत तंफीज कुरान में फाओगे इमाम नमे शिया इन कबूल कुरा को तो का एमी होंगे इंतजार करवे इनमें फाओगे इमाम की ए महदी सुन्नत जमात का बस इस्लाम दीन का बस ए इमाम महदी फालोने का मैं बेकम मी शिया इंगे विष्णु माफी कुरान मुलिम तफात निसुआल कुरुमुं एंगे दें अनेसुआल के अहुदु बैतुंगे हग्ग की को बैतो अहुदु बैतुंना की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेंदे गांति मागे बेकलो ए दारी दारी कंबलुंना आयला के बेकंबलु दें यांग बेंगनरी तुरकुरना अम्बिया बेकंबलु सेमी मालून में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सल्लल्लाहु के अंदुगा वाला आलिहि मिकियानी आलुन्ना ए आलु बैतुंगे बा अहुदु बैतुंगे मा وصحبه وصحابته دن أصحابه كذلنا بي إبراهيم صلى الله عليه وسلم صحابه كذلك وعلى آله وأزواجه آذنا أدي أنبياء بكم بدلنا بس صلى الله عليه وسلم عندي دعاء كف تمام أهود بيتنا دفافا نيك حقه نوتا ما تبري كمن أهرمن يترو كورون أي ما غفرت مجين أصله أهود بيتم كي كورنتو رسول الله صلى الله عليه وسلم يبس الله تعالى دفع فنوا درجة كأكذا كفانو جنديو ما كي أي ما غفرتو مين بدن نبي مسلمون كتير का मियादुआ से बती भी कबूल करा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कि आधा के इंसान नूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के नूर के कि नहीं ये इंसान के बुनवे नहीं ये नूर के है मियां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो तो कुरान का माताला एक अंदर के फानो के मकाम बस नूफुला वरन हरमे में मत वेरे कुरान बस मगफिरत में के तेरे वजह के मिदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदे अहल बैतुनस दीनुगा मितागा इमाम बरबारी इशारा करे फदा मिफोता कुरान इमाम वुमा अदे एगा वा अकीदा एगा कबूल करजे कंकन शक्कन नेति इतो गाडन कबूल करूं एई सुन्नत गहलवरंगे गोतकी अमिल्ला विष्णु मा अमिल्ला कंकम में गेनो मेन्नो एमे मा बिदवा बेगंदने अस्लु बिदवा एगे एवस दीनुगा असास दुआ को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे एवस का में नेति मियो मुफद्दा वर कंका देवना कमक मेनने बिदआ इदाफिया इतुरु कोगन पूरा बिदआता ए अलकम के तेरेगा दीनुगा साबित बाय कंकम के तेरे इतुरु हें कंकम बद्दागे इतुरु कोगन कुरो बदमाइंगा अलुनमेंगे गिना दिवे हिं नमाज कुरान गोइन मिउगण मुदनी तालीम ध्यानग एकमट्टक अल्लाह सुब्हानहु व तआला एफएलयूवी अलमरहूम मोहम्मद जमील दीदे रहमत लवन इंशाअल्लाह उनके दुआ है कि सही नमस एकल ए मोहम्मद जमील दीदे एंगे वडा नबी इल्म के मचल युवा फनी एक पूरी दिन का साबित नो में तक कमे मिसाल का रवातिब सुनने को फकियाने दुआ है रवातिब सुनने को फा नोता नमाज को फा जिक्र तस्बीह के इतुरन वकी दुआएं क्यों म करने एमेमा ए सुन मे बिदा इदाफिया अलुकम इतुरु कुरलेकन अलुकम उफेदिगे गन्ननी गिनफार मिस्तकुं हेवेक्कमुगा गबुल कुरा कमेग्गे तेरे बलमहिगा सोदगे कुरु मी वर रंगल अलुकमे एकमकु वाकी वागुतेग्गा वाकी एच्चकुं सोदगे कुरा वाग देक्कीमा दीनुगे तेरे नाकमे गेनेबु अलुंड एफारकु जनाजा का गातिमा के मीहेगे
mihako niyamuge sababun e mayita hinamumuge kantatta kattaka sahara gendunu hinduga alandu diyaruga ege kurim waludamunu mayita waluduma gossa amihun emburi andane den mi gotaki mayita waludafa amihun aeruga etanuga komes miyaku kaduru packet nagagen e baha kandam fashaf miya mayita waludan gossa amihun kadurun sodagak kurun fashaf sodagak mi kurun endu ekkada alondo e koeriya no da gatimage mihage niyami mihage gata ziyara kurun de miha gata gati bimihun guna jayati mannames bahana echen hodanman enone yokam kuratan fenone itura yokam kuramma ekam mi deenu ganne ekam kammi waludafa den anna magmati ganota sahara terega sodagak kurun kaduru peketebem kaduru demmane kaduru evagotu ken sunnekamaka den emme ke visne e vureves rangalu kaach faregna be parcel nota biryani baha gadiya ke segadi badu veda mi hama hagigata kis mi bid'a fedigen anna gotaki mikala varad gina kankan ebori alon menna engumugaya adi neengumge terega mi deenuge teren itur kure fahri kankahme rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korabani man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad timan kadege faanuge mi amur mi kamuge terea ne kamen itur kofi mihage macha e kam mani raddu kurege men enuwa ne hew kamaka ehem bima alu kamuga waki wagutekka kamek kuran jehen namu dalile benum wan fardu faslama du kuranje wagutta sahha dalil takum sabit wegem muharram mahoge dihamana dos nuwana duha ekuga not 11 duha ga roda hifa guna hinduga dalilen ebalibe hajj mahoge emme furtama diyaduwa ki maambegem wa dostak ekkama e dostoga takbir kiyamvi goitta namaduge fawge takbir kiyange dostaka namada gulumen netti takbir kiyange dostaka se bahuri dalil tan egem chebore amillen itur kogge meko ada kame meko ne ehem wima deenuge teren alag geneve komne kamaki ei bidai kurin denne fada waki wagutekka kamek kuran gunanama dalile benuwane waki mimbaraka kamek kuran gunanama dalile benuwane niveni duae hadya faharu niveni ismu fune sateka faharu mi faharu kandalani allah ekadaga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hidayatu ge adi galon men amilya sateka faharu duista faharu kankan kuran ge jenama kamakunu da ehmema ei bid'age magutaki al-imam al-barbahari rahimahullah ge miwan ka folo shara kurabamu salih al-fawzan bayan kurabani e hataru aslaki bid'age hataru asas ke tere furtam asasaki firqatu shi'i tibewna gadosana mede sunni na shi'i ne ke hinduka shi'i ge firqa shi'i ge terega sabole tin hataru bay emme furtama shi'innaki ashiyatul mufaddala makkuri mihunne mige bahuge maane ke ebahi ehen huriha ashab bekadun navure ali ge faanuge makkama matverikam bayan kuru emme ma shi'in ufedigen ahiduga emiyun gabul kurabun de ehen huriha ashab bekadun mes maavegen de ebekadun ke seolafa bekadun ekam ebekadun navure ma mativeri ma maqam dibigem ma kama ali ge faana adi ali ge faana huriha bekadun navure isvegen wakama ekama ko mimis mi honne ege kurin isvedi abu bakr ge faana umar ge faana usman ge faana anwata enon ashab bekadun na badubas bud men nei emma mi shiin ufedigen ara mufutana ali ge faana makkur den ai mi hama shiin ge devana ba ei Ali gefana ki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge wasiyye mikene wasiyye kurwafa wa kade gefana konkama kato khilafata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fauga ummatu ge verikam emme haggu ge ma be kada ki Ali gefana devana vismu Ali gefana ge makkama be gotum warade fore bastaka dalilta emiya ko beenu gotaka maana kofa ali ge faana emme mativere ge mana abu bakr ge faana umar ge faana usman ge faana khilafatan ara wada gati ghasbun feri gana genne ka
adege fanu shekan liben haggu eken bani ehme ebekadum gos kurumuge maga Vishnu mediye ekamako sahha sunnatuga kiriti rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge siratuga Abu Bakr radhiyallahu anhu ge mativerikan Umar radhiyallahu anhu ge mativerikan Uthman radhiyallahu anhu ge mativerikan adi et tartibu engene magum eta dalile eta haditha waridogen asal adi Ali radhiyallahu anhu khud ekankam inkar kurava felu embi ma ege eng alamata ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam duniya ga hunnawa mistagonga machan imam me namadu kurevuma ruhi wadagati emme bekadaka Abu Bakr ge sam edo Abu Bakr radhiyallahu anhu ke namadu kuravva eduga kiritu kurevum gina bekade vima Aisha radhiyallahu anha vidanone Umar radhiyallahu anha mikan hawal kuramahinas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga alas kam fuluga e badika duniya du kore alas kam fuluga hadis Quran muru Abu Bakr fal yusalli bin nas ankash Abu Bakr ge fana misakun nagin imam be namaz ko Aisha ge fana me vidawe nas ehme ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruhi wadan nugan nabi Abu Bakr ge fana fiwa eheng evs be kalok imam be namaz kuruma ehme ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duniya du kurava kalak man ge toir furana fulu me duniya wakiwada gato mistakun evve vere ko homa Madina ge mu'minun Madina ke muslimun ke tereng ansariya bekadunna Makkah wadanchi bevi muhajirun nademeduga bahus kore mashwara kore denduga emme buddhi veri dalile gene Umar gefan vidaloni e bayge tebamiyun ge macha dinu ke kankamuga isuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruhi gada gannevi bekadagge makka dunyavi ka tebamiyun ge dunyavi kankan hawal kora nuruheni ye ebanke deenuge kankamuge maccan iskuruma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruhi wada gannabi Abu Bakr ge faana tiyabamuge dunevi kankamuge iskurun tiyabamu nuruhniya endo emmen ittifaqu Abu Bakr ge faana verikam bayatu hippe ni sabitu kankam ekama kues ekada shin furtam aslu ege terege nutan ali ge faana makoro den ali ge faana she verikam emme hagwe ge mani den ai shin ge tereng al gulat emion gem deke gotuga verikam ekanyenno nabikam vesmane ali ge faana emion bulani nabikam ali ge faana nulibuni al amin ay jibril al amin khiyanat terwime mi jibril ge faana ge khiyanat ke mi shin ge basta ehme ma jibril ge faana khiyanat ter muhammad ge faana ekan hawal korei jibril ge faana beenum mi haka deng ekkam enno miki ekam ko me ge basta mi shinge tereng gulat den efaga ai shinge tereng e harukashi mi hun na vore sarkari bay emium buna gotuga ali ge faana ki ilahe Ali radhiyallahu anhu ge khilafatuga ali ge faana ki ilahe kam buna ali ge faana alukam kuram feshumu ekam manako emium ekam notumu egen bag hayyar ko emihun nattal mattaka emium andale ehindu den tibi magufur difati mehmuni timanna me radi itura maabade jakin me jak kadege fana ki ilaw ko subhanallah iblis visna dege ehme furtama bidage aslu bamto tereng ebbabaki ei shi'in me satar bek adi hatar bag tereng me set bay kufedegen ade devana aslaki firqatul qadariyya mes debeka begende qadariyya mi bunamani Allah subhanahu wa ta'ala ge qado qadara meduga dinuga nekkantata ke mufed bay ege tereng ebbaya ki qadaru ekko nafi kurami ane bay ki qadaru nunge chen nekkama bunama mideme mes tangola tilako dannawanama ebben ko bunani insana kura evves kamen Allah ta'ala ge kuladumata kamtere nuhmene ena midlen ena beenun kame ke kuran subhanallah evves insana ko evves makhudam ko Allah ta'ala irada me kurawwa kamen kuran mige anak kol bunani insana evves ikhtiyar noe ena bani majbur wefe ena kura huriya kam ke Allah ta'ala irada kurawwa kamen eme ena kura viyanu da amal ta wese ena mille kura kamen na subhanallah nite baaki ve sunnata khilaf te bas komme miya ko emiya ko beenun kame kurani ekam ko Allah ta'ala ekam
ඒන කුරබ්මානකන් දෙනකොටගෙන් එකමන් ඒන එගොතුක මිම්බර කුරබ්බෆ්ලා ඒ මිම්බර ෆුළු නොත කදරා මෙදුගා දීනුගා නෙක් බස්තක බුනි බයකෝ මියයි ඒ දෙවන අස්ලකි තිම්මන අස්ලකි khamarijun naki ei muslim veria dekola nukimiyo mibas em furtamanu migotan ai ali radiyallahu anhu bakivegen dekola nukimiyuna miyama shiinge terem bakive hen jamaate emon deke gotuga ali ge fana ki dina hukum qurami hen non hem ali ge fana dekola nukum mi khamarijun naki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge zamanuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam duniya ga hunna maniko ekandege faana dekola ves nukoim bay mi muslimunge namugati bi bay bema rasulullah sallallahu alaihi wasallam komesen hangura me gande bunu ghanima mudata basam danikon ege teren khawarijunge fikurge mi gas bune ya dil ya muhammad adul veri basha ya muhammad hadis korabane timan kadege faana adul veri nuana baden ka ko to ya adul veri ehmima ummata mi khawarijunge visnu bayan ko devamo rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ko rabani yaqtuluna ahl al-islam wa yad'una ahl al-awthan islam din ga hod verina hanguramako allah fiya ehm farataka alukan kora mihun emihun dukollana alennuda emihun masajan abades muslimunna emihun ga masala kana des muslimun ge kommes kame fenige islam din ga adamat terena kanon ne bes masala nonna mi khawarijun ge terega ama emiyon ge fikuru ge eta baur banta ke bur hatarwana beka mennani murji'a innaki ege asluga iman kama amala he amala bes gulumen nete bunamiyo murji'a ge terega bes hataru bay صالح الفوزان رحمه الله بيان قربان में तेरे जहमिया ने कि जहम बुन सफान के अमिल्ले मुफद्दी फलसफा के वहाँ का तक तबाबी में हूँ जहमिया बुना को तो का इन्ना ईमान हुआ मुजर्रद मारिफत फिल क़ल्ब ईमान का मकी हितुं एंगे एंगुमे के अल्लाह ताला गोडी के माँ का एकलांगे कि इलाहु का एंगुमी माँ है ना कि ईमान का फुरिया में भी है मी दीनों का नहीं सुन्ने जमाता खिलाफ बहे यानी मगफरत मुगे इस लीडर एक मुगा अबू जहल बसेंगे अल्लाह सुब्हानहु व तआला की इलाही का मतिवेरे वेगन बा उडुगा मा इलाह का एहिसाम फरा मिमियम बुना को तुम जन ईमान का फुरियम वेगन जहमिया के तरह आशायरा बुना को तुगा ए हितुगे आडिंग अल्लाह ताला देनगतुम दुलुं किया कनो तामल कुरा का नुजे हमें कन हितुं अल्लाह ताला देनगतुम नेमुने एमवी मा मिमी होना एके कुरीगे मी होना वर कुड़ा कुड़ा तफाते मुरे देन अन्ननी जौमिया के तेरे करामिया ए मुहम्मद बुन करामे क्यों मिया कतबा में मीना गबुल कुरा गतुगा ईमान कमकी हमें कन दुलुं बुना बुनुं हितुं बस गबुल कुरा का नुजे एमवी मा मिया को ला इलाहा इल्लल्लाह किया फिना मा ईमान कम फुरियम भी एन हितुगा इंगे चहर में बदा का नुजे एकमको अहल सुन्नत वल जमात के अकीदा की इतुम तेदुको दुलुम किया गुणवंत को अमल को अल्लाह की अमंतरवी मिंबर के मच्चा इतुरु में उरदे मिंबर के मच्चा उन्हें मुंदा कमे ईमान कमके एमबीवा निमियों के अमिल लवा का तमीगे तेरे वदम फिशुम गोसवे गंदिए हतरोना बैका में मुर्जिया के तेरे गन्ने मुर्जियतुल फुक़हा बाय फिक़ह वेरिंग मिविस्नुमा गोसा वाती वे मिनन देवेगंदनी ए एबेकलु देकलबा को तुगा ईमान कमा कि हितु के अमल गुणवंत को कुरा अमल का या गुणमन नमस देंति भी मगफुर दिफा मियोना मिबेकलु ना ताफाती ए मिबेकलु देकलबा को तुगा हे अमल कुरमा कि वाजिब वेगे माकमे हे अमल नुकुरा में को फाफेरे वन कुरीगा में नमा हे अमल कुरियस नुकुरियस एमिया के ईमान का गेरी फुरिया मैस मी वहाँ कालों दन्नवालु मुगे एम मकसद की अल इमामुल बरबहारी रहमहुल्लाह के अकीदा फ़िल्म मी आलोन मेंगे तेरेंगे सुन्ने जमाता निस्बवा कम बुने देंति भी मियोन की तिमम में गुलुं कंडालन जे बाय कम बुना अलुगंडो मेंगे बाइंग अखुं हुज्जत कम गाना गाफते नमे सल इमामुल बरबहारी रहमहुल्लाह मितागा बयान कोरबम मुदा मिदा बिदा वेरिन की एगे असलु तौगा इस्लाम दीन के उसूल तौगे विष्णु मुड़िन खिलाफ मुड़िन इदिकील देखोलो बाय
එහෙම තිමාමෙන්න කො නමාදන් අර එජ්ජමාතක එන් ඉමාමෙ ෆාතුක නමාදු කොක්කේ ෆෑබෑගෙන් දායන්දුක අනකයකේ බිදුවාරයක බුණ වාහකණුදක අංගයන් නුබුණ වකිවත්තරකන් හෙදුන් අල වකිගොතක තිමම්මෙන් ගබුල් කුරියම් මිහුම් ගබුල් කොග්ගෙන් නෝනියාම සුන්නේ ජමාත නොදෙනකම ගබුල් කුරුමක ඒ දොගුමාහක එක්ක මිෆෙත්තකුම් බෙසෙගින්ද මියාකෝ then al-Imam al-Barbahari rahimahullah bidalani wa'lam dhannash anna an-nas law waqafu 'inda muhdathat al-umur wa lam yatajawazuha bi shay'in wa lam yuwallidu kalaman mimma lam yaji fihi atharun 'an ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa la an ashabihi lam takun bid'ah dhannash mistakum deenuge tereng ala vedde muhdathat akantattawga hutti එයවර කොළ ෆහනාලා නුදාකමුගා වානව අදි දීනුගේ එවස් අසරේ රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීත් වල අසහාබයකදුන්ගේ බස් වල වෙසකම්ගා වාරිදු නුවෙෆා නුවාකංකම් උෆත්තාගෙන් කංකම් නෙරි නුහදා නම බිදයන් නුෆෙදුනි හැ මුත්තමගා බිදුවේ නැති හැම්බීම අලොනමෙන් Rasulullah sallallahu alaihi wasallam against the deenuga hifatta nama uti Quran ga Allah subhanahu wa ta'ala angaw amur takya manteru Quran ga Allah subhanahu wa ta'ala amur kurma fa amur fulata kiya manteru ga timaya visne goi no ta tima hitan ara goten iskurum ge kurin ashabu bekadum efotuga wa ilmu ungeni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariyum elibi wadagen nabi filamalu taka eggota e kureve amadu fulutan alonu men bana das ko eggota amal wadanje Quran kiyawagen alonu men nabi sengene asabe kadune sam engene ehem bunamiya ko ehadani guslogu ei Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ebe kadunge meduga hunnawa namadu qur'anugen ebe kadunna ungannawa devva deenuge hukum ta qaim kurama e hukum ta qaim kuram digon ebe kadunna amadi gotum bayan ko devva ebe kadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihun e ilmu ungeni wadagen nabi mi ummata mi ilmu alonu menna hamya rakka terikama ko genestevi mativera sahabe kadun mi ebe kadun ge magun alonu men ingan jeni deenuga nekkame alonu menna genemuge emme bodu asasake em magaki alonu menge amilla buddhiya visnum deenuge materiya beddu emvema hadis ulega Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qurani taraktukum ala albaydaa layluha kanahariha la yazighu anna illa halik timan kadege faanu tiyabamiyum mi dukurabani saafu hudukame teresh shakkem olumen nuwa ei ekam dualuga adikam fadan reganuga vessama saafu kon egen magu saafu egen wa kankame e magu ekkimavegen daani e gellane me hadako egen dia miyo ke kanya eha bes deenuge magu saafu kon egen obe ehme Imam al-Barbahari rahimahullah taala vidalone wa'lam dannasha annahu laysa bayna al-'abdi wa bayna ay yakuna mu'minan alaku mu'minaka wuma hatta yaghsira kafiran ena kafiraka wuma demeduga wani illa an yajhada shay'an mimma anzalahu Allah Allah taala baba devve echaka kandaligen inkar kurume deenum bere magfiratum ge magaki al-Imam al-Barbahari rahimahullah ni ishara kurabane ebbeka anebeka bidaveriko gulum kanda ebbeka anebeka ti muslimen nune kafireke bunne deenum bere kurum ekankam alon men huttadum kandaligen Quran gan hukumakam me ko inkar nukura inda ko ena deenum bere nuwanekam eha fase ebbeka anebeka kudi kankam ko adi saafunuwa kankam ko emiyonnaki deenum kati vibennu emiyonnaki namadu korias muslimunna kannuwana mifadan budumaki aluganu men gunegen nuwa waruge basta aw yazida fil kalam ay yanqus aw yunkira shay'an mimma qala Allah taala baamadavi basulan ena amilla gon bas ituru ko nota ena egen ebba maduko nota enage visnumge maccan ewaka daka aw shay'an mimma takallama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummata bayan ko devi kantattege maccan ena bas buna hisab diumne miyaku deenum berugendane
فاتق الله هم بما تبامن الله تقوى برواح رحمك الله وانظر لنفسك وإياك والغلو في الدين فإنه ليس من طريق حق طريق لق في شيء دينك حد فانا على ديومن تبامن ركعت ركباواش يعني حبك مكم اكبابون أي حقيقة حقك مكم اكباب مكي دينك حركش بين اختيار كرم هم بما بايك තිබාතේරි දීනුම් බේරෝෆේ බුණුමුගා සලොනමෙන් හරුකෂේ අවස්වේ ගණකෙන් නුවාන আদি বিদআইকে বুনে মিস্তকুন্না গুলুম কন্ডাদুමුගා සලොනමෙන් ආස්වේකෙන් නුවාන දීනුගේ තාලීම් ත මිස්තකුන්නා උගන්නාදී අලුගොඬුමෙන් එම්බෙන් එබ්බේ කන බේක අතුග ඉෆා මිස්කිත ජමාවේ නමාදු කුර එම් උම්මතක බේක බුම කුර්ආන් ගා අල්ලාහ් තාලා වනේ අංගවස් আদি ඒ අල් ඉමාමුල් බර්බාරි රහිමහුල්ලාහ් මිෆතුගා මිගෙනස්තේ අකීදාගේ මෑගඬ අසාසකේ इंशाअल्लाह मियां नाफका गवस मिफतोगे एहम फिनावलक एक्को बद्दल को दुम दुम काकेना सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।